abakazi barungi bona babeerera bareeba batasira James mbwenu hariho omwana omwe bakaba bamweta Benon Kangume, may his soul rest in peace. Ija yamugambira ati hazahariho ko mushiki atonkwenda ngo orebe hatakata kumanya ngo waitu hariho mushiki omuto munonga ahabw'okuba abandi akabamanya yayangaragira ati nimbamanya boona Kangume yange ati ngaha tufe kwija atoreebe ogu beija mbara kandi mu vacation ya senior 4 bandeeba bagenda ndi mu vacation ya senior 4 kunaabire ndi aho Kangume yagaruka yanjye ati baitu nomanya tori omushaija okureebire ati nanda kushwera. This was like a joke because in my family can't treasuring education hati noshweru ota oherize senior 4. Long story short, nashweru ija yagambirishe na nyina nashanga ija yantebeza ngu katata akari munywani wa my father kandi akashomesa mawe bwena aha ito twineho obuzaare bw'amaani munonga n'omukago naninkushaba gye ngu oije aha n'abaana baitu naninkushaba ninkweshengyereza ahabw'okuba niyo reason why I'm here. Nyowe kuneizire aha mbe nagambira omu kanisa hati ogwo omushaija n'omushaija w'amaani nawe ninkaishe okana oshoti hariho omukazi orikubaasa kushwerwa mugira okana oshoti naaza kuruga nk'omwiguru standards kaziri high munonga kunogira ngu bakani bateera obururu tinkuhamya ngu nkanimbaasa n'okubaasa ahabw'okuba ninyijuka James akagambira munyanyazi ninye n'owamarimi Ishezaara na mawe munyanyazi yambwira ati what ati abakazi boona bari omu nsi nooza kushwera ogu oyo abeera agambira nkandi muto munonga tiine wabe nandeeba ngu really ndi aha level ya omushaija owabeera ari private secretary to the president aine za first class degree in law ashomere Manchester azayihireyo za distinction in masters akari omuntu w'amaani munonga kandi obwo nyo nkantakwendwa n'okumushwera ahabw'okuba nkandi muto. He had to do a lot of convincing to accept him, yet on the other hand aheru bakani bareeba ngu timuhikire n'okumuhika mbwenu hati nimugira ngu hono ogwo omushaija timuhikire nigira nawe haine eki yabeire naareeba omu maisho ahabw'okuba tuzaire abaana baitu mbaba ab'Ruhanga yatuhereize ntaburaho omwana omwe w'omwishiki ari omu boarding nashomera ahari tutubaasize kumureeta konka niyo family yangye egi mbwenu mbe nagambira ahari katata nyowe kunashwerwe standards ezo hati nkanindiga omuka y'obutetsi bwingi munonga barikumanya tata ekigambo kikari omurungi wanje sweet wanje omurungi nakukwata nakusise katata ebyo batakubaasa kukora hati kwabe bikorosho hati waba otiwe twaza kuba nk'omufa mutuma hati nkaija in an extreme family nikyo mukureebera ngu abantu kubalansinga different backgrounds imwe murebe ngu n'ekintu ky'amaani munonga kurenga abakazi nka kamama nibarugayo nibahisa emyaka 64 kushanga omuntu mutakwatiraine at all mukabaasa kugumisirizana kusa emyaka egyo so kuneizire nkandi nka first born noma aba first born nibaba harasinga ngu babeihemu abantu babeita omwaga nibabatwariza kubirera aba ba last born aba ba up bateta batetera kimwe konka omuri ekyo nkeija nareeba ngu niyo ntwazi yakuba nanda ngu akukanje akwita omwaga okuhitya obwara akwihemu eki kyarikwenda kandi nyo nimanya hati nyo naza James nanimugambira omukasheshe nti with katata you are guilty until proven innocent
oko workinga backwards oko ijoro mbi or buri kimwe cyona then hato in provinga yourself ngu actually ori omukozi ori omuyonjo tokugenda fa ito tukatushaboresa kuza omu magenyi mukana turebaho mu magenyi konka tukatuba twide kushaboresa not from him but from katata obumwe ninyujuka kucyabere kirenga washota amagenyi mwataha mengi James ajya tota tozomuka atogenda oraro mu hotel ataho kwa katata atakuza ku understanding ngo origiro mbugenyobu wazo muri akana kitwara nko kuba kizengerezi konka mbwe tukaturi mu different era ya hati twatutatahire ine magenyi twatutazikire ineho oshot kan twa abantu kandi nawe yije yakimanyira hati twarekeraho no kushaborsa yatuyetsiza yamanya ngo niyo life yituru muhatejo nyowe James kuyabera abanaganira na katata nkanta basagamba one time bakandi baganira nanye naza kuchipping in kuganira please I'm talking to my son najantati ntomgurusogo yanaga when akana treasuring James nebyo bikabitansa sabo kuba nkareba umuntu uri kukunda umwana we mbwe nyoje tinkumanya no kumanya abo kuba ihamba ryo muguruso tinkumaho kuza kurita naba bishkurunyo abarkunsasa mnonga nabana be nabeshibe nabeshkuru abo kwaka batetsa mnonga ebe mukura byone bikubyo biha really when baza kubishanga yahande akwa kamama naho namatari yatyo mzagumana shanaba kubarayege kubeta then esumza za katata zomkasheje akatera 6 o'clock in the morning nkamba ninchimanya kamba ni manyan that phone call either near state house na near katata akwa tino ndijoro kutera James Eshahez amanya program ye yona hato mwachi kutera nkazasha mukaga ninchimanya herizoba naza kuzo parliament omwabazyo naza kubaine dignitaries barkurgaha ebinabenta kumanya ahanyonyi yana agenda the first thing he switch on his phone kuyabera tahosumye aterish nabo ori abanamutera abo kwakamugambira turiza kulandinga nkezesha Bueno, commitment yogo mgusi tinkwenda no kuzombinja abo kwa abantu bona babigamba konka ninyenda kwebaza ka mama hati nyowe hendo bunabere mpikankajya ntona shi ntizaguma tutu habunkenke ntigambira my mother nko yashomese atunoza kubasa atiwe yekwateka mama atakwaburi okuyabibasize atkandi nti James na unaza gumaritafate atwazeti omwanja te ateshe shtuwe amzira atumana yanga nabawe konga ataine mix yeshe na nyina which he does really he's a diplomat so kama ninkusima abo kutugumi kuija tukagambira feelings zetu okatugumia kandi ito ntuza kurebera omurubu kimwe cyona abo kuba obere kizampo cyetu kirungi nyowe nkakunda bamurubona n'abakimbira ubona n'aba bana bona bari kukira babari hano bagamba bakuriro mu makagate abo kwa nyonka kuriro mu kampango yarukundo mpango myanya z'abagambira nyo ninkunda abantu munonga kandi ninkunda kutambira abantu tinkwena ngo abantu bagende nibafa kubikantu turi kubasa kuba nabo mbwe nimba kunda abo kwa murigire mwabahurire nebyo bice time terho katata nimshabire cyumuro kirungi ninsima rahanga ngo akaroko kaje namuhero abere na manyabukuru so no byakuba the last thing cyabe nanda kwetesa akacyetesa rahanga kandi tumanya for sure ngo ariyo mwiguru aza kushangayo mnywano we daddy baganire bashemerere amugambira hati sigiri kandi mwebare mnonga mwena kwijo big numbers kuba netu and we shall always be there for you.